Tugas malaikat Jibril. Okey. Tugas malaikat Israel. Tugas malaikat Israfil. Yang lain dengar ya. Tugas malaikat Malik. Salah, ulangi. Tugas malaikat Mikail. Dengar lagi. Tugas malaikat Munkar Nakir. Tugas malaikat Munkar Nakir. Salah. Tugas malaikat Atid. Atid. Okey, Pak ulangi lagi. Tugas malaikat Ridwan. Dengar lagi pertanyaannya. Tugas malaikat Malik. Tugas malaikat Malik. Tugas malaikat Jibril. Tugas malaikat Jibril. Okey. Tugas malaikat Ridwan. Okey. I wanna feel right like